I, William Nadiope, thank you, Jovia Mutesi, be my wife. Now and forever. From this day forward, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health. Embere yakusagamba embera ebere yakujaguza wano ku Lutiiko ebugembe Kyabazinga wa Busoga Gabula Diopo wokuna mutabane wa Nadiope era mwidukire wa wamichi bambio ona kulwa lero waide wano okugatibwa ni mukyala we Jovia Mutesi era nga ono ni Inhebantu wa Busoga. Emikolo gino gitandise kuncho sawa nga 2 abakungu abenda ulubambi gwebeidi ano ku Lutiiko ebugembe okwidde okubawo nga abasaale nga bambye ababiri bano batola ebirayiro byebwe nga bakoba nti bali kujja kwendagana nga mu bulungi ne mu bubi muna kuyayona mu bwafu ne mu bugaiga era bambi kusawa nga 6 Kyabazinga wa Busoga atuse wano era nga ono avuirira makage eri mu bitundu by'ebudumbula ekamuli era nga tukitegeire ku nti nga ali kutambula okuva ekamuli buli watusenga kungira ku luguudo oluva ekamuli okwira idinda abere nga ali kuwubira ku bantu be nga bakuba emizira nga bamusuuta ati baba naawo baba lumba era nga musaga mukaga gwene bambi emotoka ya Kyabazinga Gabula Diopo wokuna etusala ku Lutiiko ebugembe era nga ono awerekayibwaku abalangira n'abambeda okuva mu isaza erya Bugabula. Kamera zisikali Sebo, you are the last man. Baileno, Tiba Ingira, Afando limbifana nyi. Afando limbifana nyi. Soko veo afande. Ochiri afando anachimbe muda mwanike kamera.
to this place. And the prayer will be giving us Psalm 22.
bega kabitawo kwedakika nga 42 konvo ya Inhebantu yone etuse wano era nga mama Inhebantu Jovia Mutesi asinzire mu bitundu ebyemayuge mu maka ga baba we bayole stanule era nga ono bambi awerekayibwako abenganda. My best friend katika mzee Dayo mzee kwao asisi mzee kwao Thank you.
abantu tebeyongera ku jeno
abakungu bangi abagwetabyeku Vice President wa Uganda omukyala Jessica Alupo nabaire omugeni omukulu era ngono akikirira mukamawe President Museveni era ngono baye bamaze ibanga bamulangira nti nayi kujja okubaawo ayo lwebizibu ebitebereka President Museveni tasoboire bambi kubaawo tuwena abantu abani nge yali Vice President owiwanga omwami sekandi yena abaire ku wano eyali Vice President wa Uganda era nga mukyala Busoga Specials aneiga kazibwe bambi yena abairewo mama aitwa Rebecca Kadaga nga ni First Deputy Prime Minister era nga ni Minister wa East Africa yena abairewo Second, Third Deputy Prime Minister Luchie Isanga Nakadama yena abairewo era nga n'abantu bangi ekisinze kwewulisa abantu n'okubona nti abakungu okuva mu Bwakabaka obw'endawulo baidye babaawo era nga okuva mu Bwakabaka bwa Buganda bakiikirirwa omukyala Najinda mukyala wa Kabaka aidye yabaawo era nga kuva kunchu bambi ali wano okubona nga emikolo gitambula bulungi tuwera kuku ni Queen Mother owetoro omukyala Kemigisha yena bambi aidye wano n'omwami akulira abasadoksi mu Uganda then Deputy Mufuti wa Uganda yena abairewo n'abantu abandi so embeera tewebeire emikolo gitambwire bulungi